Pi, mana di mana? Oh, si Bu Haji, tapi Bu Haji lo tinggal mana? Mana ada ke mana tuh? Bu Haji orangnya. Rek naon? Oh, yang biasa balanya sih teh. Bu Haji lo kan balik orang nungguan kita tadi. Lain mah balanya gitu Bu Haji gitu. Oh, teh tahun balanya mah. Oh, tinggal tuan di dia lah. Oh. Juga ada tuh ayo lewat. Oh, sudah ada lewat ka dia. Orang sih tadi nungguan, wae kurang deh tinggal mana balanya. Nah, orang nek balanya beli kopi tadi mah. Dan dia jalan sehari pun si Edi masuk air kurawa. Ini Bu Haji di bawah dia. Habis Makan kali dulu. Aduh. Di mana Bu Haji? Lain nih si galak ningkar lo web. Oi, mau. Tadi ada haran mah Minta aku sedikit mah. Minta, itu kau siapa? Kali dia Bu Haji lah. Tuh, naik mau ada haran mah. Lain yang apa? Siapa nyium aing bahakan? Aing ampun teh. Kan naon teh? Baru tuh. Waduh, Itu masalah ini sedikit mah. Ya. Aduh, aingnya merah Bu Haji nah bener-bener. Kira-kira atau di daun tuh nyelap bagi sakieu mah tuh. Nah, baru nama dia we. Nah, Wah, oke. Namaha tuh ya mah. Boleh gimana? lagi. Bu Haji menang baru jadi enggak. Di mana malina bagi? Mati toko mahal. Ya ternyata cantik dia tuh lah. Aingnya nih ampun teh ah. Aing aja tadi jeung saria tuh aing sia teh ka Sarawa ieu teh. Ah, sulit. Bagi ya kieu mah. Oh, si Bante can balik boro aing teh boro lewat dia teh lewat tukang atuh ah. Tah atuh ah. Aduh, aing. Alah, aing mah kieu saeutik we barang bere. Nih hantam wae atuh beak atuh keur anak urang. Itu Haji ah. Kurut ada gede kita malah gede awet sakurut gede kita. Atuh beak atuh ieu meunah soalna Oh, mah. nah euy. Ain eta ngirinung deui nya nih. Lain mah piga lagi dia ka baru aduh. Naik tuh. Wah. Itu tuh saus we. Kita ai Bu Haji mah. Mere meuni mata teu bari-bari acan dina. Oh, nah baginya. Besok ada tambahan we atuh lah, rada gedean mah barang bere teh. Aja lah. Aing saeutik. Aduh, ampun, aing meuni beki eueuhan ya Bu Haji. Ya meuni. Meuni teuing Bu Haji. Menit teuing eta Bu Haji barang Bener bere. gandeng sama Lain anak buah wae teh. Anak Anak buah teh kecil oge tuh Bu Haji. Ti urang nih Bu Haji boga aya ka apa anu sok dianterkeun ka Bu Haji dikirimkeun. Aing atuh sama. Geus ati gede lah. Nya menyen sorangan poe di merek ke. Aing gede lah eta. Geus lah atuh beak. Geus lah. Eta we beak. Gua dah ati gede lah. Geus orang balik balik ah. Saya tahu lah tuh, Haji. Aduh, Bu Haji.